Assalamualaikum. Sambal cengeng siap santap pada dapur Ita Yudis nih. Wow, enak sekali sambal wong Palembang. Rasanya asam, manis, asin dan pedas. Luar biasa. Yang mau order silakan ya, hubungi Ita Yudis 0813 6770 2798. Ini satu botol harganya 50.000. Sambal cengeng kita buat dari bahan-bahan yang segar, tanpa pemanis buatan, tanpa pengawet, tanpa MSG ya, fresh semuanya. Nih ya. Warnanya juga cantik, rasanya enak sekali. Dimakan dengan ketupat, lontong, celimpungan, laksa, sambal kerupuk, enak sekali. Sekali nyoba pasti ketagihan. Ayo buruan yang mau order ya, ditunggu. Terima kasih. Sambal cengeng wong Palembang, lemaknya. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet, with you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day, for you I'd give my life away. Never leave me, never let me go, my summer love.